Mars niruk kumsang ni som ni pathum ania hei sangawa tangin tuwin zinga hian pudar oil le puvan oil thanen turin kan kaldona ichuan he ta sangaw than mugala tang hian puvan oil than le pudar oil thana ru ro te hi oil le te ni ome tungte chuan an la lai tlanga hian sangaw uan isikul engla hi sikul ania sikul bultlanga hian an sona chuan lai nama mi special ni ro pui takte an nia wangin an thlan hi hei lai hian an son chau kan pan don ani ti hian an lam panin kan kal chawa kan LED hroi tu ten min an hruaya an thiante dang te nen chuan helai chawa hian kan an kal chaw tlang akan an lon chuak chawa khu lại con al sau ni phát rùa parcel chiai te emi aru rau la tu te khoi le lai nam te zinga mi ro pui takan ni wangin Reverend Sidar Oya UPC pastor le Uvan Oya po hi UPC ko sanu patrin khania chon he lai hian rau ram lama tangin ngai dan dang ania chuwangin hei thal tlang khwa te din hela hi puwan oya pol tia kan soi thin te kha thal tlang khwa khian an oma don sangaw hi lo chona bul pui ni wangin wayele ten an ru ro ten la chuaka hi lai tlang khian an englo ani an phum ani riat rengna siam ani hei step kan zo chho me ka khuti za thu kan zo to ni sangaw hi atlang re mai khi lai tlang khi sipai kem sipai nan lu amek tlang ani sangaw hi khi phim te om thai me ma mun theng thonu am takani ar pul free len vak lo na turang chi tlang ani yan kan pan chho zela hei kan chuang chuak chho don ti ti tamaya na yan tian kan kal chho ta zel ani mun vel hin wam khop maya na hian cross lian tak mai cement in an siam hei amun ba hi hei hi ni helai muna hian Reverend Sidar Oile Van Oya chuan hei hi a in ania eti hian an thlan in tur te hi an siam ani wayele ten helai hian Reverend Sidar Oy Van Oy mi bik antiani lai nam te zinga mi bik mi ro pui an mani kalna lam lama mi special ania an ngai hlutom hle maya chuan
an thlan in a hian kan an lut anga hei an thlan in kha nia ti hian an han ziaka chuan kan han lut anga hei ti hian granite in ti hian granite in ti hian an siama pangpar ten da a ti hian mi bik Reverend Sidar oi sang ko chuko som ni pakwa sang ni panga hei apian kum le thi kum ania pudar oi hi mero pui takania UPC pastor chim lama hian mero pui takani ti chon he la ya hian a le lam chia te hian puvan oya mizo chuan puvan oya pol te kan tia lar mema chuan thaltlang khuwa ten dina ti khan ama hi miro pui tak ani hi sang ka chuko som thum paruk pianga sang ni som pathum khan kovela lo chu san le ta ni chuti chuan in helai te hian hei bible anda boka chu akal ten an chiara helai te hian tong trai na te an mang thri na ni hei an sei tong khan hei an thlan in ania lai hian Reverend Sidar oi in pu h van oi tiam mi bik in an ziak thapa chuan an sei tong khan lai nam te zinga hian miro pui takan nia hei sangau hi lai khopui tak meu ania i chuan hemi chunga te hian an sei tong khan hei an thlan hi ti hian an da ta ni hei hi pudar oi a thlan chu nia tan hian aru ro kha thlan mual atangin wele in la tan hian an phuma chuan helai hi nei puvan oi a thlan kha nia an ti uluk hle mai tan hian puvan oi aru ro khan phuma ti hian bible an da kalpiang in ti hian an chiara nai huna hian tong trai na te po an mang thri na ni pudar oi hi tem kan sei lokanga pastor UPC pastor United Pentecostal Church North East India pastor nia chuan pathian in rong bol na ro pui taka betin ami zia te po hi mi zia dang lam tak ani an tia i chuan in enge ni helai sai si chua chungchang te po tun ma khan alo mu motor kong puin sui fin na lai ani tur thu te po lo sei ani khang hun lai khana oi om lowa ma se tu na chuan alo ni ta tak taka kan mizo ram kan zol nei te hi an thu puana hi enge ni vanol thei ani ngot lo alo thleng dik zela heng lai sangau vela motor lo lu tan dan tur zong zong te po an lo puanga pastor chona in lar na pusai khuma lar na pudar oi in lar na ti te hi chu tianga nual suat ngot thei ni lo ni chu wangin huna lo thleng dik zela tu na chon motor kong puin poton enge ni in sui fin na lai te lo ni don ta sai si chuat te po chu hovel hi in do turin in bot sei ani tin hei nia puvan oi hi kan sei to ang khan atira chon UPC ko san upa nia eng lai sanga ole a che vela te po hian miro pui tak le khathiam an lo nia zirtir tu em ni kha yang kha nia ni chuti lai chuan nia pathian thlara wina suai zela hriat lai khan ti khan ngai dan dang lam takalo nei ta nge ni thara wa tangin thil tam tak lo mo niang tan chuan he ta thal tlang khuwa phong pui tlang bul thuta adina i chuan pol te nein thil tam takan ti puvan oya pol ti hi lo lar te mema i chuan in thal tlang te phei ki chuan nge lung phun mak tak tak tharau lam tong riat thiam har tak tak chi ka om treu ani ti te kha kan sei du ani lu le mai helai mun te hi chuan in khai khu lam pang te khu oro ti khan min lo zui thalo
Kar. Alang sung hilo ka. He lai hi dia na kal thla khulai kon cross oma lai hi anti-fai lia watian lung in an phun hual khia chu ti hian lai trong in an ziaka lai mun hian nuam khop mai trong trai nan le han in hit phim vel nan po nuam tak ani chuanin he lai khuwa hiang khuwa nge kha pang khuwa khan ni ta ni pang khuwa khwan a kholuwa khwan pu chong khupa trong trai na mun kha oma kha kan fang to a kha ni tun hun hi mars tha tran ti rania ni nghe ni ro mai na bo chuk mai lang thui thei lawa voina hian hei kanan fanga lung len thak longa a lomom khop mai heng lai fang theia kanan om ve te hi khi lai khi mi chin kan kal san tak te khania udar oya le puwan oya than un khani hei ti hian lai mora hian tian amun hi nuam khop mai ti te hian tlang kwal zeya lung len thak khop mai